Mr. President, ladies and gentlemen, excellencies, members of the council, I am grateful to you for giving me the floor. Bwana Perezida banyacyubahiro banyakubahwa bagize akanama ndabashimira kuba mumpaye ijambo kugira ngo dusuzume raporo y'umunyamabanga mukuru ndetse no kuganira ku kongera manda ya MONUSCO. Ndashima ubuziranenge bwa raporo kandi nshimira DPPO, abakozi b'impunzi n'abakozi bose ba Loni bakora iminsi ku yindi barengera abasivile mu bihe bikomeye cyane. Turashaka kwibutsa ko intego nyamukuru y'uyu muryango ari ukubahiriza agaciro k'ubuzima bwa muntu no mu bihe bitoroshye. Ndongera kandi nshimira uruhare rukomeye rw'umunyamabanga mukuru wungirije Bwana Jean Leonard wa Sierra Leone mu nshingano ze nk'umuyobozi w'itsinda rishinzwe ibihano rya komite, ndetse n'uruhare rwa Médecins Sans Frontières, abaganga batagira umupaka, ndetse n'intumwa ya Repubulika y'u Burundi. Bwana Perezida, ku itariki ya 4 Ukuboza uyu mwaka i Washington, Perezida Felix Tshisekedi yasinyanye amasezerano akomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump. Aya masezerano yari ashyigikiwe ndetse n'abandi bayobozi bari bahari b'abatangabuhamya bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Akaba kandi ari amasezerano azana icyizere cy'impinduka ikomeye cyane muri politike. Nyamara ariko mu masaha atarenga 24 nyuma yo kuyasinyaho, ibikorwa byahise bihinyuza ibyo yiyemeje. Habayeho ibitero, ubutitsa, indege nto zitagira abapilote zateye ibisasu, ndetse n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo mu bice bya Uvira no mu kibaya cya Rusizi. Ntibyakiriwe nk'igitutsi ku masezerano yanditse mu buryo bwubashywe gusa, ndetse ibi bikaba byarabaye nko kwica gukurikiraho ibyari bimaze gushyirwaho umukono. Ibyo bikorwa bikaba bihungabanya umwuka mushya wari watangiye, wari wavutse i Washington, kandi bikaba byaremeje ko ibyavuzwe na raporo y'umunyamabanga mukuru guhagarika imirwano kwategetswe n'umwanzuro w'ibihumbi 2773 ntabwo kubahirijwe. Ibitero ku basivili biracyakomeje, inzira z'inkunga z'ubutabazi zirafunze, kandi uko iminsi ishira niko ibintu bikomeza kuba bibi cyane, nubwo habayeho ubushake bwa diplomasi. Banyacyubahiro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihitiyemo inzira ya diplomasi ku bushake bwayo. Iyi nzira twahisemo ntabwo byari ukubeshya, kandi si ikimenyetso cy'ubwoba cyangwa intege nke. Ikaba igaragaza uburyo dufata ibintu uko bigomba gufatwa, inshingano dufite nka leta, ndetse n'ukwizera dufite inzego mpuzamahanga zitandukanye, ndetse n'izubatse neza zishobora kugarura amahoro. Twafashe uyu mwanzuro kuko twizeye ubutumwa n'ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo nyirabayazana mukuru w'umuhango wabereye i Washington. Twizera kandi ubudahemuka bwa leta ya Katari, umwishingizi w'amasezerano y'Idoha, ndetse tunizera agaciro n'ingirakamaro by'inzira ya Rwanda process nk'urwego amahame yayo akomeje kuyobora ibikorwa by'umuryango w'ibihugu bya Afurika AU, ubu uyobowe na Repubulika ya Togo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje ubunyangamugayo mu bikorwa byayo, kandi iracyabukoresha. Diplomasi kuri twe si uburyo bw'ubwihisho cyangwa ubusanzwe, ni isesengura ry'inshingano zacu nka leta n'icyubahiro duha amategeko mpuzamahanga. Bwana Perezida, banyacyubahiro, kuva ku wa 4 Ukuboza nijoro, imirongo yakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye kugera mu Gatumba ndetse n'ahandi hatandukanye. Ku murongo wa Kamanyola Uvira hakomeje kuba ibitero bikomeye cyane byo kugabwa, byagabwe birimo ibitero bikomeye by'ibisasu. Ibisasu rero byaturukaga ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda RDF na M23. Drones za RDF
M23 zagabye ibitero mu duce dutuwemo n'abasivili. Abantu barenga 500,000 bongeye guhunga. Intara ya Kivu y'Amajyepfo yari isanzwe imeze nabi cyane, none yageze ku rwego rwo kurimbuka burundu. Ibi bikorwa byemejwe kandi byandikwa n'inzego z'ubutabazi mpuzamahanga ndetse byemezwa na OCHA. Ibi bintu bikaba bikomeje gutera ibyago bikomeye byo kugira intambara yambukiranya imipaka. Ibisasu byamaze kugwa ku butaka bw'u Burundi. Uvira iri ku birometero 30 gusa uvuye Bujumbura. Nta gihugu gituranyi cyakwihanganira ibitero nk'ibi hatabayeho ibyago byo kwagura intambara. Umutekano w'akarere ntushobora gushingirwa ku kwimenyereza gukoresha amakosa akomeye nk'aho ari ibintu bisanzwe. Bwana Perezida, hashize iminsi itarenga 7 nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington. Hari bamwe mu banyapolitike bahisemo kugenda ukundi, batandukanye n'ibyo biyemeje. Bafite ubwigenge bwo kubyiyemera, bashaka guhindura inkuru kandi bagakoresha uburyo bw'ikinyoma cyateguwe neza kugira ngo bashinje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa ku ruhande rwa RDF M23. Iyi ni ingamba imaze kumenyekana neza, yanditswe kandi ishyirwa ahagaragara n'inzego mpuzamahanga. Ntidushobora kwemera ko izi manipulasiyo ziba igikoresho cya politiki y'akarere. Ibihe bigaragazwa n'ukuri ntibyoroshye kubihindura. Amategeko y'umuryango w'abibumbye cyane cyane ay'akanama k'umutekano akomeje kurushaho kuba akakaye kandi adahinduka. Ukuri nuko bitagomba kuganirwaho. Ntihagomba kubaho kuvugwa ku bintu bijyanye n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutaka bwacu. Amategeko mpuzamahanga ntashobora kugenekerezwa ngo ashingirweho guha agaciro ibikorwa by'ubugome no gutera igihugu cyacu. Ibikorwa byakozwe biherutse bihabanye n'icyemezo 2773 cy'inama y'umutekano, bihabanye n'amasezerano yo kuwa 27 Kamena, bihabanye n'amasezerano yasinyiwe i Washington kuwa 4 Ukuboza, bihabanye n'amasezerano y'i Doha, kandi bihabanye n'ibikubiye mu miterere y'amasezerano agenga ishyirwaho ry'ihuriro ryo kwihuza ku rwego bukungu mu karere naryo ryasinyiwe i Washington. Uyu munsi ubu ni ubunyamwuga n'ubunyangamugayo bw'urwego rwose biri kugaragara. Abanyamuryango b'akanama tugeze ku gihe cy'ukuri. Haba imiryango mpuzamahanga cyangwa amategeko mpuzamahanga yemera ko habaho gusuzugurwa ku mugaragaro, cyane cyane na leta y'u Rwanda, cyangwa ku bijyanye n'akanama gafata inshingano z'ibyo ngibyo. Kureberera ibi bikorwa birarambiranye. Abaturage ba Kongo ntibakwiye gukomeza kwikorera umutwaro w'amasezerano ahonyorwa n'ibyemezo by'inama bidashyirwa mu bikorwa. Ibimenyetso birasobanutse. Guhagarika imirwano kwategetswe n'umwanzuro w'2773 ntikubahirijwe. Ingabo z'amahanga cyane cyane RDF ziracyari ku butaka bwa Kongo. Abasivile baracyahura n'ibi byago. Inzira z'ubutabazi ziracyafunzwe. Hanakomeje gukoreshwa uburyo bwo gutangaza amakuru y'ibinyoma bugamije guhindura ukuri, guhindura inshingano no gupfukirana abakoze ibyaha. Umuryango wose wa diplomasi, Washington, Doha ndetse n'ubuhuza bwa Afurika ugendera ku ihame rimwe: kubazwa inshingano. Nta gukurikiranwa cyangwa nta kubazwa inshingano, amasezerano ntaba afite imbaraga. Nta gukurikiranwa, urugomo rurasubira. Icyemezo 2773 kirasobanutse bihagije. Ikibura ni ukubishyira mu bikorwa. Icyemezo kitubahirizwa n'igihagarika urugomo, kikaba nanone gituma urugomo rukomeza. Iyo nta ngaruka ku gusuzugura amategeko, ubugome buhinduka politike. Inshingano ziri imbere y'aka kanama si ugusubiramo
ibyo twavuze cyangwa ibyagiye bivugwa, ahubwo ni ukubishyira mu bikorwa. Bwana Perezida, amezi 9 nyuma yo kwemeza mu buryo budasubirwaho icyemezo 1773, umwanzuro uri imbere yacu, ntidushidikanya kuri uwo mwanzuro, ariko imirwano yakomeje kuba, imijyi yakomeje kugenda ifatwa mu maboko y'abarwanyi, ubutegetsi bundi buhimbano bukaba bwarashyizweho kandi bukaba bwarashimangiwe. Imiryango ibihumbi myinshi yongeye guhunga, abandi barishwe, bafashwe ku ngufu, baratotezwa, ndetse n'ingabo za Loni za MONUSCO zimaze kugabwaho ibitero. Abakozi b'abasivile ndetse n'abayobozi babo bagabweho ibitero mu mezi 9 ashize. Aka kanama ntabwo kigeze gafata ingamba zifatika zo gushyira mu bikorwa icyemezo cyako bwite cyangwa kurengera umurimo wa Loni mu gihugu. Habaye amagambo menshi, amabarura menshi, ndetse hakaba hari n'ibindi byagiye bikomeza kugenda bivugwa, ariko nta gikorwa gikomeye cyabaye. Kudakora byahaye igihugu cy'u Rwanda umwanya wo gukomeza no kongera ibikorwa byacyo mu buryo bwo gusuzugura, mu gihe ibikorwa binyuranyije n'amategeko ntabwo byigeze bigira ingaruka nanye. Igihe kirageze ngo aka kanama gahangane n'ikibazo cy'ingenzi. Ku ruhe rugero, mu gihe cy'imyaka 30 y'ibibazo, kubura ingamba zidasobanutse zo guhatira kubahiriza amategeko byagize uruhare mu gukomeza guhohotera abaturage no gutsindwa kw'amasezerano. Bwana Perezida, icyemezo 2773 ni ihame nyamukuru ry'uruhare rwa Loni. Kigomba gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, nta kugaragaza urujijo cyangwa ikindi kibazo cyatuma bitubahirizwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba manda ikomeye, ifite umurongo uhamye kandi ijyanye n'ukuri kubiri kuba ku butaka bwa Kongo. Manda ishimangira ububasha bw'aka kanama, manda ivuguruwe igomba icyambere kugarantisa kurengera abaturage, kwemeza no gukurikirana ko ingabo z'amahanga, ingabo za RDF zisubira iwabo, gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi, gusobanura neza ko kurengera ingabo za Loni, abakozi bayo b'abasivile n'abayobozi ba MONUSCO byakwinjizwa mu nshingano. Cya gatanu, hari ugucira urubanza ibitero byose bigabwa kuri Loni. Cya gatandatu, ni ukubuza uburyo bwose bwo kwirengagiza cyangwa kunyuranya n'ibyemezo by'aka kanama, kuko koko kubangamira manda ya Loni n'u Rwanda cyangwa M23 ntibishobora na rimwe kuba impamvu yo kugabanya cyangwa guca intege Loni. Aka kanama ntikagomba gusubira inyuma cyangwa gupfukiranwa mu gihe ububasha bwako bwasuzugurwa. Bwana Perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya Afurika, ariko kandi ni umunyamuryango wuzuye w'umuryango mpuzamahanga. Twubaha amahame avuga ko ibibazo bya Afurika bishakirwa ibisubizo muri Afurika, nyamara ibyo ntibishobora kugera ku rwego rwo guha agaciro amategeko y'akarere mu buryo busimbura amahame mpuzamahanga rusange. Nta burenganzira bwa muntu bw'akarere, nta bwigenge bw'akarere. Igisubizo kirambye kigomba gushingira ku mahame rusange yo mu itegeko ngenga rya Loni. Bwana Perezida, banyacyubahiro bagize akanama, abaturage ba Kongo bahisemo amahoro, barayasabye, barayaharanira, bakomeza no kuyarwanira kandi barabisinyiye. Nta mpamvu yo kwishyura igiciro cy'ubunyangamugayo buke bw'abatubahiriza ibyo biyemeje. Amahoro ntashobora kubakwa ku masezerano atubahirizwa. Abaturage ba Kongo bafite uburenganzira ku mutekano, ku butabera no ku kubahirizwa kw'amategeko mpuzamahanga. Aka kanama kagomba kugira icyo gakora kugira ngo ayo mahame ataguma kuba amagambo, ahubwo ahinduka ukuri kubaho.